Nyuma ya mucemanio yo Jumaine yo Karen munini wa rais Profesa Kithure Kindiki atimona na atongeria Bomeru wa Rune yawe nende siasa ni ciitite na mbere kumata county ya Meru. Peter Munya na Mithika Linturi bara batari mucemanio uyu ndibonekera ucemanio robo ntuku na MCA 47 bara bati watambura kwera Mwangaza. Mucemanio yo Jumaine ni Senator Meru Kathuri Murungi na Njuri ekawera Mwangaza. Mutongeri obara baingi ndene ya mbunge nene Kimani Chungwa ndere ya Meru atongeria bara bakaremoni Ngwiru Wembe nurukethira Rwibenja nende boetera ni kuona hethira muthutira yu kethira yukina maka na kuora county ya Meru. Phineas Imana muthuraridi rwano ruru wa siasa. Kwambiriria na ntomeri ya munini wa rais Profesa Kithure Kindiki entere Charles Hodimenti aratomeria mucemanio yantuko ya Jumaine Garune yekie. Tutakuwa na kikao kule katika makao ya naibu ya rais siku ya Jumaine kuongea mambo ya maendeleo. Nantuko iri ukinya Ameru batongeretwe ni atungiria bo barekinya mucemanio ne yuntere cha Karen. Kindiki akiukia kanya kau kinya kuringira ndebe Rais Ruto akiromba Ameru kumuyeka kiendaomba kuritira Kenya ngwena kuingia mawirane. To support William Ruto, rais wetu, tusimame na yeye, tumsaidie kazi ili atimize ahadi zake. Wangapi wanasema tusaidie William Ruto kama rais wetu? Mutongeri wa baraba ingende ni ambunge nene Kimani Chungwa au ontobu burankenda widiro kirikana obratuita na mbere. Nimesema tu usipofanya kazi wembe ni ule ule. Wembe ni ule ule. Wembe ni ule ule. Mtu akishindwa na kazi safari ilikuwa bo ngakwera bwabwo nyumene. Mucemanio yoyo kuthira otuko bugu MCAs bambunge account ya Meru 47 abunge 10 ora waringa bana wa mbere wa account ya Meru Peter Gatira Munya Kiraito Murungi ona kinya Mithika Linturi akuruba Njuri na atongeria bangi baredira bagi kage karo kingi ntere cha Karen tikuraya na Garune ya Kindiki. Na kuringana na Kanyoni muntu karakamwe ka Boniface Mongera kiraba bariririe ne mantu yegioro mwe bwa Meru na mwerekera yo county tuko yo Jumaine rukiri Mithika Linturi ne thire ne ndia kiwa Meru ni achiretwete yo bru ne thirikari nene lakini no ntwa wazi ya heshima MCA wairie unareo atomba kurwa kethanie MP uringeri kura that constituency areo atomba kurwa kethanie ngavana urori we president wa county areo na atomba kurwa akethanie. That is the extent nkwareria Meru ne koceretwa ndabu Meru ne itikuonekana eri mbonde no ti muntu ko uyurwa metho ndene Meru akiongela na kuwa mukaiwe atethirite agita wa mucemanio ne yu amonwe kwithira ni umwe wa atongeria bakuma county ya Meru. So then rumba kwithira we nomba umba kuwa mucemanio yo Meru yo ati atongeria na Mithika atetire ne atongeria ba ikubeti Munya tu for example. Let me ask. Ure dombera uwe utena invite ya Karen invitation. Why? Ibongo kateni ko invite. No kuiba wonten invitation. Ainko menya Munya atomba kwethira probably ai now amba kwethinya we ateti. Ringi Linturi wani mucemanio yo siasa yo ari Karen na ti mucemanio yo kwariria witi na mbere pa Meru. Kwa tuka ni umabra ndibirwe kukero rendione anto ingiri thatu. Yoro ari ro kubomba kwariria manto anto branto ingiri thatu. That's a public rally. Kuketha ni manto ya bunge beto kenda na seneta nambi na gavana. Kuketha tuka nema MCA baba thuri kauka ikan group kandogo anto bomba kwaraniria. Lakini kiraundi kianto 5A public rally. So utombo tuwa transfer public rally kuma Meru ukadhidiria Nairobi yambi. Na burunene akaruba Njuri baraba watambaru kaira Mwangaza batungiretwe ni mukarigete wo Andrea na Ruyaru bamenerie karo kira kya karikire otuko bwa Jumaine. Muchamano yonge to kuona yo tandra yoke endelea mitandao ne. Bwere to yota Karen 2. Hende toria deputy president wa Karen 2 re arari wo deputy president wa Karen 2 arari wo. That's the question we asking.
Senator Kadhuri ukurukira mutandao yokio Facebook oneka kunyinyila onto atari gikarone kiu kiogoro agikarataka kumeneria bamubatungeria badapatari muchemanione yokindiki meri ikioneka yake kwerekerua kilenturi na munya kana bangi na miarira nkwiriro kethiro kiula wanio ya wembe ni ule yoneka kuyukirwa na njira nkulani Edwin Kiongozi akiona okwithira kwina njama yo kathakuthia munini wa rais ontobura bonekete okarikira Gachagua raritine tubara barali muchemonio juria ibaragirwa bangaratana na bathura no ntuthairo ratwirire warega gwita ngugi angoretanga mantu jai wembe ni ule na otwira ore wengere Gachagua tutina thina na kwengo Gachagua nani na ndi kwenda otwira atiri kinya kithule kinde kiomba kwithira ate safe no ntunura to confirmire wembe ni ule tiga thireti na matisho kiri deputy president wendete okiri wendete thiri kira turagirite aria ni mantu jegenia na maendeleo ya Meru te kwenda kumenya no waragia Kenya nkurukie mtungi no ntugutwira musemo jwa wembe ni ule igutwira kwi muntu bukwenda kunywa kana bukanywa bandaye akariba kaunti ya Meru boneka kwaria muchemanio yoyo Karen bamwe bakietikaniria na yuo na bangi bakioneka kurea kwanirwa warega tugwite tuthuri no batu yanto bae Meru County onto wanto kwa feredi bakari to Meru baeta kwaria manto a Meru Karen ina sieto kwe Meru bati kwa address ro Meru deputy president DP nkondo mwanles watu kana kai na interest Meru peoples akobota kuya ndene Meru County ya bele sabra betheria kurukire barabara ekuma gitimene weta mwanka kerua kene ibo rais twakurukia barabara ekuma aja mwanka kiracene barabara iga gitata igekro rami mbere turinga kura itira tonere ge system ya thirikari twegire mheshimiwa wetu honorable Dikiri barariririe mantu za njerezi yetu ekuma kirwa site mwanka kirwa na mheshimiwa itu kuga ibwa kana ntuborombete kukinyithia mantu za mwanka deputy president na kinya ngomba koze inyiria kwa bunge ni hospitali yetu ibwa kama no tuna population nene sana aja hospitali yetu ka level 4 ne karetro into bile bionde bikwendeka tutethie muno kira kikaumania na muchemanio yone ndi no kwandi metho na tone ni buri kububongwa wembe ni ule wembe ni ule wembe ni ule Phineas Imana garu ya siasa Kirindeto Cheweru.